Hei hi Agashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu John Vanal chuanga Union Minister of Arts Sciences Kiren Rijijuan Mizoram tana kola en thein turchu BJP ani ati Legislative Assembly in Thlanpui felfai taka kalpui ani theinan Mizoram Sarkar a inbuat sai chunzom zel Waime inkhom puilian voisom sari palina chunizan khan biatek hua a zialungruna tran ani Union Home Minister Amit Shah chuan tunlai thiamna changkang berber manga lo nei tu te manata na siam leitha nano DAP atlang zar Union Minister of Arts Sciences Kiren Rijijuan Mizoram tana kola en thaina turchu BJP ani ati he thu hi nimena Agashvani News Aizawl in komna soin pu Kiren Rijiju chuan Mizomi puite chu Mizoramin ma ason zok theinan le Sarkar thale zuala nei theina turin BJP party chu hun peve turin angena India mar chhak chu Prime Minister pu Narendra Modi an kumsang ni som palia sarkar na achan ma khachuan mason na lama anufual he ane atia sarkar tha danglam tak pu Narendra Modi a chuan rondinin kumkwale achan vekal ta chunga mason na sang thatak tak aron thlen tak te thale zuala Mizoram ati hlotlin zel chu an ma chhop ani thu asoi ane Pukiren Rijiju a chuan mason na rural om thalo chu Marchak State te mason na daltu ani atia BJP sarkarin inkalpo na turkong puya sielte rel konga duan mek tele kolphetha tamjok thar chuana tur project atran mek te mangin Mizoramin na satakin ma sonani atia BJP party chuan Technical Institute tha din te Regional Institute level ni phatura ZMC ti changtlun tele healthcare chungchanga ruwa manna felzok te an party in Mizoram tanan ngai tu athu asoya Mizo infiam miten khovel huwa pa hlotlin na an chanzel theina tura sports mason na rural ti changtlun te chu an ngai poimo don thu asoibok Pukiren Rijiju chuan in Thlanpui om tura bial tam taka an chak a be sei thu soin sarkar na siam zinga an tel nge a be sei thu asoya BJP chu Mizoram sarkar tha pian theinan le masona tam tak a thlen theina tan mi puita tan a thok tur an ni thu asoi ani Mizoram Assembly in Thlanpui vote thak ni November ni sari chu ni kwa chain adang to a Mizoram hun sang in Thlanpui fel fai taka kalpui ani theinan sarkar po ain bua sai chunzom zel in Thlanpui lo om tura mi pui atam theiang berin vote an thak theina na malakna pakhatatan Nimin Khan Mizoram Cycling Association nen trang dunin Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP Aizawl District chuan cycle rally a huai hota mi somriat panga borvel thir sakorin vana pa holkot atanga AMC office thuam pui thleng an tlanani Aizawl District Election Officer P Nazuk Kumarin rally tran ma hian thu soin India ram chumi pui ro rel na democracy ram ani angin ram in rel bol na chumi pui kuta ain ngata chumi atana man ruwa chu vote thak ani atia chu vote thlut na chu shethar lea ram in rel bol na atana mani mo phun hlen theu turing kal khomte acha ani he rally a hian tunrum in thana police observer atana ruat pu Ajay Kumar Nanda po atel ani Na thiala po Nimin Khan District chunga Tuipui Assembly Constituency Assistant Returning Officer panhi pungeng thian lalale pi beti lorin feliten in Thlanboi pui turte training an pe a mamita po ni Zan Khan DC Conference Hall in Thlanpui nei tur man tur electronic voting machine EVM le voter verifiable paper audit trial VVPAT randomization trumhina general observer Pusundasu Mohan Samala Hoane Ania Mamit District NIC Video Conference Room Mamit District Chunga Service Voter Titan Electronic Dispatch of Postal Ballot to District Election Officer Pu VL Remliana Hoane Anibok VM le VVPAT randomization voini na chu thotan ni Khan Champhai District tan NIC Conference Hall ke fang tlanga nei aniboka nimin ve Khan Longtlai Deputy Commissioner Pisa
district chung assembly constituency pathuma polling station za somriat pakhata electronic voting machine sem chua dan turwa manna second randomization of EVM VVPAT nei ho ani bok Zoram People's Movement Party ayo kumin in thanpui Aizawl West tu bialading tur pulang hing lo marchuan ZPM an sarkar chuan ti takzetin infiam na angkal pui do anati he thui ni mena Aizawl press lapa chanchin bumi te komna pulal hing lo mar hian soya sports mason na tan hin ruam hanan hai vaile mathir thui takne na mason na an nei thu soya Mizoram chuan na satakin sports ha mason ma se mason na chu akhai rual tok lo nia a hriat thu soya mason na rural lama na satakin thang ma se infiam mi ten ngai sak an hlo tok lo ti soin hei hi thak kan tumani ati pulal hing lo mar chuan Mizoram Sports Incentive Award Scheme sangni somni pani nikum September ni rukatang mantran mangin sorkarin infiam mi ti thate lom mandon theidan tur ruam manna asiam chu alom rualin Mizoram State Sports Council mai recognized sports association ni ve thlapsi Sports Incentive Award pek velo anom thua soya heng association te tan hian an party chuan ruam manna an siam don thua soya heng ba ka hian coach te tan a zirna ti changtlun le Mizoram in medal adon tam theina tur sports association te thataka enkol chu an ngai poimo tur thua soi ani Waime in khom puilian voi som sari palina chuni zan khan biate khuwa zialung runa tran ani Waime in khom puilian hian nizana changanak tuk ninga nizan thleng a odona nizan dar sari khan zialung runa wantlang in khom nei ania Central Waime Treasurer pu Fabian lalfak oman in khom kai shwain palai te holom na hun man ani Presbyterian ko shan biate bial to Pastor Reverend Jonathan L Pachuawin hun ser amanga in khompui organizing committee secretary pu H sanghunan palai lom na thua soi Central Waime secretary Professor Lalnun tuangan kum sangni somni pathum annual report apea Central Waime Finance Secretary puro nei thangan sangni somni pathum finance report apeve thung ramngole nung chahum hal thalo mante sem ania Central Waime President in Waime Chanchin Golden Jubilee Souvenir tlang zara malzai le zai po zai te ngai thak ania lemchan te po en anibok Waime in khom puiliana hian zanina zialung runa ro rel ani anga naktuk ninga nia kum sangni somni pathum sangni somni panga chunga Central Waime hruai tu tur thlan aniang MPCC Treasurer Dr. Lalmal Somangha ka chuan MNF Party Advisor Pularwat kiman tun thani somni pakhata chanchin bumi te akomna a an party manifesto za somriat ti hlotling to anga soichu thubel chian do lo le mi puiril ruhwai koitumna ani ati he thu hi nimna Congress Bhavan Aizawl chanchin bumi te akomna MPCC Treasurer hian soya MNF flagship program SCD pichung chang soin Mizoram chung kwa zongzong NLUP dong to zongzong point cheng noi thum an don tur thu MNF ho tu paina soina sathu soya heti la hian tun din hmuna chung ko noi ni singhin an dong to chutani thule a tho khanna chung ko chi sing ruk hne na cheng singa thau pe kani to a tho ni na chung ko sing ruk hne na bok cheng sing ni sanga thewa first installment pek an ni to a tho khatna hian cheng noi thuma tanga chut chuan za som paruk an dong to ti na ania a tho ni na chuan za pariat vel an dong to ti na ani atia a tho thumna membership drive le campaign fanatana man an tumchu model code of conduct awangin anti theitalo ni na soibok MPCC Treasurer chuan MNF party in thalai te tan tin ezona kongzon puina ani beisein SEDP board mak tak tak sompali an din thu soin chu ta chuan thiamna big nei po nilo vice chairman le member an da thu te hengbo ta tan hian thlatin chengnoi somthum pasari manani thu le kum khata chuan chengnoi zali somli pali khoral ani thua soya heng SEDP pot te hian enghlot tlin nange an nei ti mi puitan hriat an chak thua soibok MNF party chuan Mizoram State Healthcare Scheme hnuaya chengnoi ni theu chung ko tin tan an tiam line damlo in enkol na pek le tur cheng vaibel se somruk pathum noi somriat pariat an pek theilo mek thu MPCC Treasurer chuan soin manifesto zongzong za somriat an ti hlotling anga an soi chu engchhut na nge an man ti zo na lian tak ani ati
MNF Party Media and Publicity Joint Secretary Pulal Thaki Machuan pathian le mipuidu sangna changin MNF a sarkar le donati nimina thu chu an siama Pulal Thaki Machuan he thu hi soin MNF candidate te an thatlangin mipuite ngai zon an hlohlom hle nia hriat thu a soya Koshan upani mek som panhi doctorate degree nei panga medical doctor pakhat engineering degree nei palile rampum huap tlom ngai pola hruai tu hlun lo ni to engemaw za chu candidate an ni atia sarkar hale chakdin tura rin ngam hriau eru lo tura intiam hran pa ve ngai lo eruk tum reng lo vek an ni ati Pulal Thaki Machuan sarkar tram kal mek chu khovel pum huapin har san nain atlak buak ti soin heng har san na kara sarkar na chang an ni ti le Koshan le tlom ngai pol nen thei top chuin pathian aw chunga paltlang an ni ti chu zoram mi puiten an hriat thu le hemikara mason na tam tak kil tin mu thei ompo an mu mai lo atia hun ral muanga mason na sajok le Mizo nam le sa kho hum him zel thok turin mi puiten MNF sarkar chu rin tok na nein du sakna an hlan ngei arin thu asoi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Union Home Minister le Cooperation Changtu Minister Nitelbok Amit Shah chuan India rama avoi khatna ta nimin khan Gujarat Gandhi Nagara tunlai thiamna changkang berber manga lo nei tu te manatan Asiam Leitha Nano DAP tlangzarna ane Union Cooperation Minister chuan India rama lo nei tu ten chemical manga leitha siam chuanan chemical manga leitha siam chu man antitlem hret atia Nano DAP po hi DAP le Urea leitha man tlanglon ang lo takin mishing taksa le leilunga ngong anei manglo atia hemikong a hian India ram chu rammason chaktak ani ati Union Home Minister chuan IFF CEO hnuaia liquid nano plant chu Prime Minister Atman Nirbar Bharat Vision chunzom nakal zelani atia hetatan hian poisa po cheng vai bel cheza thumlai da ani ati Chanchinthar chiarti topani main Chanchinthlang puite Union Minister of Arts Sciences Kiren Rijiju an Mizoram tanak kola en theina tur chu BJP ani ati Legislative Assembly in thlanpui fel fai tak kalpui ni theinan Mizoram sarkar in buat sai chunzom zel Weme in khom puilian voisom sari palina chuni zangkhan biate khua zialung runa tran ani Union Home Minister Amit Shah chuan tunlai thiamna changkang berber manga lo nei tu te man atana siam leitha Nano DAP atlangzar chu ti zong chu Chanchinthar kan puan theite chu ani